everyone! Kamain tawrigen noy bunungay bro. Hope everyone is doing great out there. Ay sunungay mayam. Like as I said before, ngan ay nahay krin na ko. Bananas, they don't have seasons. Moy di seasons later bani na. So, hojik amuka ay se banana farm sa live after a long time. Ay bidi, hojik season se like kay season oy gadaw bana. Rainy hay raste. Rainy season da sudum banana se harvest tawib ko mayam. Aduna hojik se amuka banana farm sa le. Akoy banana do am hek ngay law ngay laikre hay ko. Adugi so I want to help my parents while I'm at home. Aduna adu oibagi hojik ay chatli muka banana farm da. Guys. Di damiam le ya. Pota pham ni phun. Auto lakpo do bazar sa panibamoy do. Guys. Okay. Yung sidra kundi mi mayam se. Yung sibane. Yung mas leire. Akoy kundi waiting city mo. Asigi singsan khai dri bro sa na ngai ye. Kaur sa mo. Kai chali no akoy gi mau phajadi. Lauta. Akoy kundi ayam man law da satle. Sur ga pang ga. Paisa tale. Si. Asi tampak ni ba ko mayam. Hojik si loina green oire maram di phau thaba loikre ba phau hobagi matam nabetare. Phau thabagi loina green oire phajadra. Oi, get no my adopted daughter. Hi tala. Agi adopted daughter ni si. Nay mi kadong so. Ha. Ito chandring sa sinal sa kay hotel sampuk say ko nun yung halang. Kaur sa ko. Si maning gisina. Kari. Ay mi kadong so. Ayul tulay. Wasilay. Asinay ko kundi headmaster. DK Peter. Sma layram drade ko si ABC pau khang lam roy. Mana loin tak piram bani mayam. Silai mo. Hey. Wait, what is your name? Dari farm na lay thulikin ho. You krasna Laura. Ay law chatli ko. After rain nong het churaga ising na sap thokraba singdon phajai ka. Still new ay ko lambi se season khuding gi change tawbani na hojik ti loina green oikhre muka una wana su green oikhre grass su green oikhre rainy season oibani na aduna still lambi se han su utkrabni ba ko mayam adur so it's still new hay batare new gumaina feel taweba ngang singta ngai ko mayam Momo. Maringi get yaw sira maringi get niya si se mayam maringas get ay ke noy kaw krabra kaw dirber khangde asi manungda nung thaba yade ko lai na tanabane tumba ngamroi sida nung thardi lai na koi tanabane sida nung tharade manungda akhoi lawgi anouba saktam yengo sloppy oidra chujak akhoi gi dipik riye nahandi sumain amko oida bano jik na anouba saktam amo oiram mangra how hawai do mai ren panbi mai ren pan ju mal a manung di pan na tu ge tawe he ikai bane mayam sumain law chat pasi ko khangde laisabi oi bigira khang ikai bane ba asido
ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧꯗ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯏꯀꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤꯡꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯠꯋꯦꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯃꯟ ꯍꯥꯏꯠꯋꯦꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯄ ꯊꯥꯡꯉꯒ ꯄꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯀꯥꯏꯔꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯂꯥꯁ ꯌꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯀꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯤꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯣ ꯒꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯕꯅꯥꯅꯥ ꯈꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯇꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ if you have a shortage of money start planting banana trees income yam chawbani si South Africa gi nupi malida pitnu nang tho agi adopted daughter ne hello laka ya maro tu mayam I don't know you have seen or you haven't from my previous vlog aina vlog ama sem laktra asi thabagi si pambido hawai pambido sabaga ai vlog nam khrab ninghan maybe like 2 months back oiramgani hojiki loin hawkhre mahi chaba hawrani khra lerdi lere kaino bananas khoido lafoi moisu type ani layebako we also have got 2 types this one is hamdini nang kausya sidi asi changthradi changsi changhaibido changsi changthradi yam tangbane ba like 100 gumba yongani ba si changthradi 150 gumba 100 gumba maphang amada changthokpa yangi changsi thokke amalene tu mayam yengo banna farm da mathak su yam leire asise ko asigi farm se ko 16 years kare asi laphoi gi magi age se 16 years sureba sahi tra taruk suraba laphoi ne si mayam se laphoi pambi ne hojik phau yengo magi source of income thokriba 16 years sukraba tu mayam asi sem saba loikra si punangai ne aise ayumda umnangai ko munhanangai ye lot amani sise gari lambi thokadawbasi ko mi thengnadaba oijagi ko first trip guys second trip amuka lakani mairen hekani akhoi mairen yam haubane oh my god why ada yung malaya hello guys I'm coming for the second trip la hojik na mairen pudaw male pumpkin yam haubane mayam akhoi gi mairen do khuhau amane fagi nate akhoi mairen do yam haubane akhoi khunda ko sonaba mairen ne ba akhoi khunda yam hainai ba akhoi mairen se hawe haina nong tarae raksida kangde nuairi hoi lao nuairi bro mayam kangde hojikkanse daw iya yade but daw yadrasu guys never give up doesn't matter whether it's small or big with what you are doing right now
Just keep on doing. Keep going, guys, okay? Amasi, lapay ka na sala eh. Ada mulam baga man hek na sare. Samto ulo ni muslay. Oh, bra. Saklam kre na. Saklam kre ma. Ay sulam kre. Hang minara sa yum yodri pa di ko. Tu mayam. Asidi yam how bani koy myren da tu color ding. Ha? Koy myren si yam how bani. Mayam. Guys, ay di second trip to si dalay re. Myren do yang Saning man na siri da ay. Am how bani. Second trip sa lase. Myren naman sa arom sa crying ngay re. Hauzik na padigom amo ka heke. Uy. Padigom. Hello mayam, yum halle. Asmain taruga igi vlogs lo sa lagi ko mayam. Thank you for watching. Bye bye. Be kind. Be good. Do good. Take care. Love you all. Bye. 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 Bye.